Badwam so media fear amankwa tamaklo yadani te kotegwa say nkwanshan sama no pay so ode abreye de adu so no Adom TV Badwam kase ensam no ne todwa wo mu bi ya wo betie ne aboso kan spare parts dealers so ene wo ma ye bibiki tuwe bi de akere aban no hunhuna ne doso ne GR4 no nti wo hwe yi de honsam no ebebro na fe yakọ ye Traders Advocacy Group Ghana so omude to aban no anim se GR mpanifo am say adwuma no ma da so ntin ka be ya yenyi wo mo emfiri ho eno ne nsem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase medem live on Facebook/Adom TV na Go TV channel no 119 DSTV channel no 280 wo YouTube also ye sheho Adom TV tube afia ni de mientie nsem no enchemu aboso kan spare parts dealers so de na otwemienu na ato aban no eso se wonhwe na hunu anu a wode afa Ghana Revenue Authority force hunu na wo mo no onyai Adom kase etwaso na jefo no de omusura de eferehwe se omo de omafofo no omo de ba aboso kan na omo nwe fisa aboso kan mima na wa ha omo se omo wo mra ekuta omo se monfa members ko tena adwadifo store no na monkwahwe di wo moton ade se omo ton A ni atro A B ni atro B omo hwia omo hwe se ube issue VAT receipt ama customers na omo kire say ye adwadifo no eya sa to na omo ka no ye fa ma customers na consumers ni mo ni se dey bi ye nya consumers se ye jutum na me free me show eco shop bia me so e ba hwe me wo ho tax law no omo tax law no omo nya review mo e na be bu adwadifo ba sa compliance no excess no mo de ba no enwo adwadifo ye hu ni say out of disrespect, intimidation and harassment e mo ti Ghana adwadifo and ye see and ye buegu na so man hwe anhwe ni ye no so mekoso a ye be mon proper showdown ye for aba proper then showdown na mo se mo ma ban nefo asen ye man to respect Jerry edimre bi ba ebe ha adwadifo pa omo de letter bra ope na tese nipa mienu ba betra wo shop ene na ebe betena o ton ba ku twura no so atworo o ye de aro no so aye sei na eno no ye se ebegu ye dwuma emwa yen enu nti ye ka che Jerry se samra no omo twinsan e se omo de kumase fo anje guta mpani fo atwole tama omo se ade no enkoye mayen ene ye se ade we de ye koto beku ba so makwa jimra parliament omo sanko parliament no omo kwesiesie adwadifo wona wo aboso kan metre the aboso kan spare parts dealers na ene wona tinte so kokko de kire aban ne nyina ne GR nkrofo bi a wona kire se wode wo soto mu na wone wo edi dwuma na wohwe wodwadie mu ohene amponsa kakabo aboso kan enkran na jefo no de Traders Advocacy Group Ghana so ede to aban nanim sankabe ya commissioner Commissioner General da Customs and GRA anononko onyini free officer adwuma no wada so Adom TV etwaso si dia na wo beka se wo tax force na amate no tax force no mamuska echen paperless na e wo port no ene dia tag for ne adwadifo ye ka nyina ne se ene hu hia se aban di sika ebe hye investment ni mu yenyi free o na tax force for na anyi sika ma aban se tax force wo betima he se adwuma we na omadwuma omo ye ane se omo di momu numbers e madwadifo se ye mfa ntosoma wo mo ukokumase atem wo so ma me ni a wo so ama wo mo a ene yenyi sa ade ni nyina mfiri ho scanners na ho ni yenyi mfiri ho icoms na ho ni yenyi mfiri ho ni ye pese aban ne ye ne se owura mi shada ka che ne se wudi ni si ya chia ni pi ye wura se edu fa ni si ya no mo chia ni pi na ka che o mo se okuani ye adwuma opon ore yi kasa emu enu asan so de atudwa se wonu mu de wadwene mu no wonu mu ye hu ne se omanpanyi adodanko akufu ado etai GR4 dwuma wonum edi a wonam so opese wogu adwadifo adwuma echi esan se efibra wonum ade wonsem bi egu nkrata so ekodan no no enya de so omanpanyi aka ho bibia a kire wonum nya yenim ni se akana na adodanko akufu ado a yenim ni de anka adwadifo ntumi nsu na otwemienu na nkopanyi nya sa wonte sa wonte de ne na nkrofo a utukwa wodu wachija omo no omo ye nkrofo a you should show them the exit because we ye buy na wuni ho
Enunti na 18th September press conference no ya mo wachi. Afi bosume da ye disi ho kai ye cyber security no. Ene asanti a wode ato so se promoting a culture of digital safety. Na wo ye bambo emu no ye fa be fo kwan so. Na wombota ye nyina ene sakro no ba hodo akoso wo internet no so nom ne ade no. Omo fa kwan foforo so ya wo betumi ehunu ni nyina ne yetu nase. Dwumade na se Adom kase ko ho etwa so. The first half of 2020 and 2023, a reputable cybersecurity research organization, Positive Technologies, reported that globally, the financial sector was the most hit with cyber attacks, recording about 18% of attacks, followed by telecommunications sector, that is around 13%. Government agencies followed, that is about 12%. Trade organizations and also the industrial manufacturing sector constituting about 10%. Enwechi, National Security Minister Albert Kandapa, and so Kade to also say, Abe for so no acquires a kind of feno, Yasivino, and Penifan Hafan Shibi and Guaquema, a Bogana Desha Baya, a bit to media how Cassiapa, I bring you a Guahudo and Negana buying. This is nothing less than a revolution, a technological revolution that has brought immense benefits and at the same time has also exposed us to the unprecedented risks from cyber attacks on critical infrastructure to the proliferation of misinformation. The digital landscape presents challenges that demand our utmost attention. In the first half of 2020, Renal patient one more war kolebu ne mpatamu ahodo anaso memu nyina de to aban nim wosre won mo pa dialysis na so da eye fidie no a ehohoro won moja mu sesemu ma won na bo no e den tinka an no fa no hunyim na bo no emra fom so emfa ma won na wontumi nkọ ho fi se no na ekrakura won mo a won te ase ti bo no kosoro ne niema ya tomu kura nso no e wo how de ma won nti wosre aban emfa no hunyim. Say aye bo foforo no mode aba no ye ntimi ntua yesre no ye ntimi ntua na sade oman no musukura esi aye den no ti sade na me nua na ka no so obi kura na eso wasene a oye ba ku mienu miensa a kire o ntimi nya mawo ntini yesre aban no say ye pa na chew omo nhwe na ka bin no omo mie ma OPD for no na kolebu de yenim treatment omo de man no yenim sani site nti ye pa omo chew omo mie man na bo no so no omo nhwe no mo nya hu bi 38 ne kura ye ntimi ntua wo na obi na na atua ma ye obi na na so ye mu 38 no ye ntimi ntua nti ye sra aban no said ye Kenya ye no ne other countries ye no onya ma enye yesu a ye tua covid levy covid na twem sika na ye nya na aban famra ye sra na on famra rena ayima ye. Enwechi, Adom kase ne wonu ma end stage renal disease ya de omobi no enso so twetwe nkomo won simbia odi tudwa eni abane ba bebre na ya fam wonam yaw woda wonna me 4 years 5 years me na mewre me nyon so da na so Ghana fo ye sada ye sayam ye sram o sram ye nuan mu wa no mu wu me fi begro na me bade bia na enye easy me so mayari for 11 years me njon so for 11 years yes re ye pamucho mo amunsem obi no mo ayen what Esra aban no say aye Penny contract for Adom Mental Health Authority ano ye Dr. Joa Penamaya Apel na wose atnaye no won ma ya krado pa nyame ya doma yesi afefofo mu a wo mo behwe na mo a wo betumi de aboa ye nuan ma sabi won ma dwen no eho aba hawo ne na monten no wa hwe kwan wo befa so na ne yakra wo nyina begumu ne ahwe asiesie won kama Adom kase etwaso yi mo a mugu abonten no edro kakra bi ebetimi amomo ho atom ye bab up with a project you feel say ye be ye work community nim ye be fa nti if I say ye district back wa ye be nya facility kakra bi of
district name. Yebefa omo aha yebefa omo free street alcohol ni asa omo yare ni we are integrate omo. But this project we are looking beyond that. We are looking at rehabilitation. Yeah, it's been 9 steps. Yet beba out yebe launch said yebe ya yebe me explain actually amount for. And what was I to also say? Can you say you know? And your mental health authority are saying and quality me aye way na or to was around crown cray and you may quawo do any of some penny force a 1 meso was sunny sabaya. What are your dear so this way? Obey me a drum. Ye jitu se mental health authority inquire into me, yes, sir. You believe it, other stakeholders should come on board. Into yeshese district assemblies, yeshese security services, policemen, everybody on board. Said be a bit to me. I decide I think so. Of course, you hear funding any identity. You back to corporate Ghana individuals near this omumpoye. The community police station. Mayonko na Sikaman community so na womu chumse mfie bebre ni yaja womu pede ama womu na police station ba kupakura na wo hokura wa performance mu asantemante mu no ehiase yesiesi na nokura na tebia nokura nye tese bedwiregu Adom kase etwaso. The community police station and aban ba ya waba obesi quarters de ma said the police for no ba umbenya baby atena aboye ho ban na chechi a ne o ma yekoso na no odi police palace wo nyina ni police station wo no enchancy bi atu wo haye sei palace won so enfuo fufu fie ni no ma mebre anchecha poto bibre ni ade ye hu a hwe ye mantem anu se ye enwura na age ha no nyina abasu nansen ya wo bi kura pupie fi ma nyanya me nkwa nkeka obi wa anu se hwe police station adjust dan nyina na twenta bu nyina na ye tantantan hwedan no ho enya akonompo obi kura se nyina atutu ehonom na wo no mkonom ko hyehyɛ se ye chi obi kura mpo na so oba na oda cells wonom na se bibi ampata na se wo ibi kura mpo kofa honom na ekeka na ni ye ka ne se Nana Kwame Amuako to sumi no eya kwamu hina wo Sikaman no de sansem we etudwa. Ye hwese the police station no ene on barracks na sia ya werho se ye bi a police station ye bi ama nipa a wo mo de hwa ase de ye nipa ni afi wo mo de bi obi ge transfer no yi ne kwa foforoma yi ne kwa foforoma se eka nipa miensa ne kae no baako e de wo firim baako no firim na wo mo de foforo be hye na na yirim se miensa ne wa ha afre miensa ne wa ha de emwa ye kura sa miensa no ha no inspector pani na wo so obe ye in charge obe hwa ha no ono oba hwa akoye no ne ho be kire na ahemfie eno an ye hu ne biem se woni ha o ma e na aka mienu so aka no a o mo so ntena ha